квартира өрмөне самай эппетнестях үле болар, онуока кихи олороргар, сынянаргар табыгастах боларын тугар билигин дизайнер өңөтен туханы қосеп. Бүгін сақа хатабата хоқ бериге биги дизайнер Валентина Спирова оңорбут квартиратын көрдөрөбүт, онна кини сүбетин истебит. Үтөкүнөн Валентина. Үтөкүнөн. Бүгін кепсир квартира ийене төхөнү, онна же бу буланын кайтак уларттың. Бу же ийене 6 квадраттах. Мен булланы бастан бу же кирердин кытта. Бу жени кеңетекпин бар бутум. Кихи кирердин кытта ана ягар ан турарыты. Санузилга кирер. Оны булланы улардарыбын мен манан херкеле турор бутум. Бу булланы киттех зона денатталар. Кихи манан раз зонага кирере хоччута хоох. Олем буллагана манан анын хабатын кытта анын боттунан турор бутум. Того жетерген кихи раз мунан таранан баран коско общий зонага кирере ордук. Антон бу кирер хирбитигер перхожайга бу ханга сөттүтүгер скаптары турur бутебиккинже Валентина. Бу скабы же алларатын агаскымыкын көрөбүт. Бу прихожай кырас пай. Кихи элбэх кихи манна гылжыттыйын келер. Онна атактаңга манан хәлбах турбатын тугар мен боллана скап аннытыгар атактаңгын бартын химер курдук. Оңорбутун. Антон бу аныгар маған өңі тутту дебеккенже? Бу боллаганы өң бастан мен фасадтары талбытым. Мебель фасадтарын. Ол фасадыттан боллагана уже стенелер краскалабытым. Майгыннадан тураммын. Тоғы жетерген бу әме әтерім күрдік. Кыро же орен стенеден боллагана кыратык кеңетәребін. Стене онна мебель бир өңөк краскалақ болары ордук. Валентина, бу же ремонтнанар хиджар жоннор, бастан же буланын торумун кайда оңстуктактары. Бастадан туран жоннор булана меха калихтактар. Келен бараннар беге булан оңроут буланныбыт, жебит ханан ток бар боларын көрөбүт. Недостат кийген учоттан туран улар табыт. Ол кенттен кинилерге хоттан беребин, хыналары, касполарын, еген оны примерно кинлер тугу багаралыларыттан эме хоттан беребит. Примерно холбура бу жега же ханатын аңара точно болар. Ремонт ханата. Эскөтен билген 2 костак квартира агыз 9 миллион боллагана олаңара эремеңе барар боллага же мебели кытта. Мебели кыттары. Онна техниками олгумага кирер боллага же. Валентина, бу квартира же эмбланын кайда оларып кыны билген беги залга, онна бу агыр сирге турабытчы барта бир болар, оны бу диван быгылы ревитче. Бастан кайдага де? Бастан болланы наха кыра кухнялага тахып. Бу мантан кухня хагаланар эте. Онна кухня ана болмагана балконга таксар манан турар эте. Онна столу ханан эре манан батары ханада да. Олем боллан бу манан турар стенени мен полностью хаппытым, аны онна стенелердим. Кухня бут көрөргү курдук наха кырас. Жокускай корка үксүн жанар кухнялар маннык болот. Угловой, Г-образная кухня. Она или асастанарга еген верхан бай булачы. Олем буланы мен маннык лахан столешница кудуң оңорбуту. Кахайкага асастырга еген удобный боларын тугар. Онна бу стенени көрөргү куду херкеле, мана эме кырас курдук хе. Олем бу стенени кеңетерим буланы херкелелердим. Херкеле булан нар жени кырдык кеңеттер. Онна бу жеган элбах мебель туттулууда. Көрөргү курдук же барта мебель. Ваханаңара бу же обшивката мебели раваннай. Мебели болланы били 100 кут мебельный фабрикаттан хакастабы бартты. Бу жега боллагана автономный котеллахпыт. Бу котелы бии комою хенен хатаан кайдактаганы көһөрөрүн көкпүт сооккини турбутун курдук туруктаах. Онна бу манан үшөй бай полкалардагы деген манна маллар бытын хэкеддери ин урукка. Дополнительное хранение яка. Антон, Валентина, бу автономное отопление на тихо. Автономное отопление начали, конечно, но проект тырга хайырга эмне раханнак булачыны. Тогоди терген бу мандык котеллары ки хатан хагырып бат. Оны планировкалары обычно бияха кухня бут кыра эмбай булачыды. Олеген автономное отопление өссө котел эми
тухпутун сиддиякка пространство бутун. Ахыр остолу мен херкелет тытыгар турбутум. Остолга бар байбыт икки тегүл әлбидин тугар. Бу херкеле иккеттүнен буллана биги бесшовный хаңа аныгы материал туттуппут, алюминиевые панели ден, алюмуартем панеллер кинер була палладиумга үстәскә баллар, мен раз өңнөрүн әмет алыхатын хәп. Бу буллана уакка майбат, уга инчейбет ин болан алюминийтан оңголубут темир материал. Билеген жоннор ордук кайдак өңү эргилери. Жоннор буллана үксүн буллана коракка олорор жоннор маска айылгага ин тардыгар боланнар махы тахы хырдык өңнөрү ин туттадылар. Онтон бу материал бут кемeye үрдүгө кетитетү болары. Маннык материал үрдүгө 3 метрлек болар, 10 метр хүббе кекетте. Манна буллана бейин ха интерегине фурнитураны туттуппут, кини буллана японская фурнитура хэ. Онна жоннор хүддаган хаңараллар. Кыроголоох ин буллахата манна лифт курдук түһен берер, юһеттен аллара. Хакекитин ныңларга шөббай. Тепчикини Валентина. Тепчикин багай олох. Тохта раккана хох кырада о манна кайын хеп. Онна остановкада не плавна игин. Японская фурнитура, опсенен бу кухня барта японская фурнитуранан оңолут. Онна интерегине жен көрөргө куду манна ханны даганы холодильник бут, хох курдук те. Холодильник бутун булланы бии манна мунлукка доробут. Бу манан турар. Встроенный холодильник Встроенный холодильник, ага. Бу жега опсенен бии нахалбак МДФ материалларын туттуппут. МДФнан туттар буллахатна лучше мынык краска МДФнан туттаргыт ордук, тога жетерген киннер булланы, били пленка курдук, каябат тардыбат, пленкалах буллагана кини особенно улахан форматы улахан буллагана кини эриллен хэп. Олин онна проблема улныхатын ин хэп. Олин желательно мынык крашенный фасад терен туттаргыт ордук. Онна манан эме көрүмөлө. Бу манан МДФ бие стена сыгар буппут. Оны олығын үргішөддік ұстыбыт. Бұл маны болағына профессиональный команда көріргі көрді кухнялақ зал объединенный. Елдеттер кәлләқтарына кухняға кәпсетерге ең удобный боларын тұғығар. Мен болағына диваны индивидуальны оңықтыр бұппыт. Иккет түнен олырға. Бу же бастаңыттан боллагана 2 хосток курдугата 6 квадраттах, оны бихи боллагана кенини 3 хосток кына оңор буппут, олин боллагана кухнялар залбыт объединенный. Утуяр хосаннара түтүер бар залбыт маннык. Валентина, бу квартирага көрдөх бүне эн айылга өңнөрүн сөблән тутту бүкүн белетибин. Кас өңү опсайынын тутунну. Манна боллана бихи хырдык өңнөрү кара контрасттырын тугар, онна боллана мас тас өңнөрү туттуппут. Бу боллана натуральный тас кут. Жекергеттер үксүн боллагана залга бремелерин атараллар. Олин боллагана залга нахал бак скап оңорбутум. Оглар онюрдары нейин манна харазы уралларын тугар. Валентина билеген квартирага кафель, кварц винил, онна ламинат материаллар тутталлар. Онуха бу квартирага эн кварц винил тутту дебиккенди. Онна кайда урталабык кедей. Бу жага бии боллагана кварц винил туттулуппут. Эти боллагана аныгы материал. Үчүе ден кини эме олох ынчайбат таганы, эме уга харга кайдактаганы регируйдабат. Жени кеңетерин тугар бии елочка раскладкадан. Английская елочка ден аттаныр, олин визуально эме пространствоватын кеңетер. Дизайнер самый петнистях улете бу оту тарды оларди. Онуха бу квартирага оту неге кайдак же таттыгыты. Төхөлбак манна от көрүннере баллары. Бу жага боллагана бии үс көрүннях оту туттуппут, же полностью умный домынан барар. Управленията
телефонунан, онна звуковой Алисанын туттулар. Олатан Алисаннан биги оппутун колбур боллак битти. Опытын эре болбаққа, даже колбура чайниге иңалар боллақатына чайниге эме умный домунан колбоққа розеткалар эме умнайдар. Валентина квартира үрдүтүгөр эге элбэх трековый лампаны турор бутебик кетти. Бутугунан табыгыстагай. Трековая система боллана более современный болар. Потом боллана төһөбагар эбиэккытын хэп, ылыаккытын хэп. Колбура точечный лампочкалары турордахытына кине ружо тураллар, онтон элбага хатан турорукутун хэп, турорбахыт. Онтон трековая системага төһөбагараргытынан мощностары эңин бягат багараргытынан турорукутун хэп. Онун үчүгей. Бу манна боллагана бастан кепсәбидин курдук. Балконга таққар ан кухняттан эте. Мен оны уларданмын залтан тахарбытым. Эме түннүгүн кыра гыммака урут манан кыпкыргы түннүктаагаты. Онтукайбын кеңетеммен улаатаннар бытым. Халгын кирерин тугугар кеннеки кахайттар боллагана бу маны балконнарын утепляйдарыгыналар, отчоғына заллары эме кеңен береди. Аныгылы материаллары туттууппут, амыры эме көрөргү курдук мостаттан потолокка дылы тиер. Визуально биги жакускайга желер намыгак байлар 2 метр хетте оннахтар. Онта манны каннары турордаха 9 кратык ухам берер. Мушпоновай ручкада неме көрөргү курду дизайнерской. Өңө эме бу мас өңө битти. Өңнөрүн бартын боллагана майгыннада хатааппыт, мебель боллун, ам боллун, стеновой панель боллун, бартын группируйду майгыннаппыт. Бу аны бастан турурокпутунна улахан ход, учет оңорбуппут, того детергин потолокпут, хох боллади, бу натяжной потолок болан, мостовды неми бартын кемнябиппит, онта аммытын эрдеттен хакастабыппыт. Олин манан улаханнык хоттан, учеттан туроддаппыт. Буан кити тетюхни Валентина. Утыяр хостор аннара агугон болохтақ, ол стандарт. Онтон боллагана ванналарга 6-7 болачы. Қалың өтүхни буамыт? Бу ан қалыңа 5 сантиметр болар, қалың үші. Қараңа кромкалақ болар, биге интерьер бітігар басар. Бу жene биһи полублогунан аңарда баппыт, бу хосполлагана залы кытта бир оңорете. Биһи боллана кахайттарга туспа утуяр хоспоңор баппыт. Бу хосполлагана үстә 9 квадратный метр, примерно отчугуттук. Онна маннык кыра чөкө хоско улахан багайы гардеробный оңор бутум. Онна кихи кирәтин кытта бу гардеробный баттабат, того жетерген кине ан хаңа сөттүттен турар. Хеп онна боттунан боллана жөн бай изголовьела оппыт, эме бәбит индивидуально токуйдан ingen общий дизайнга басарын тугар майгыннатан бартын оппыт. Общий концепцияда жекене бартыгар бир. Онтон стилигер эн бу квартирага канык стилден этеңетей. Бу боллана современный стилде кахеп конкретно каныгер стилге мен боллана байылбаппын. Кахайттар боллана бәлере интересный байжоннар творческая. Бу хос ана барта бир ихинәңе туга подсветкалах онна эгерден хаңа материалынан туттубутум. Кондиционердары боллана бу мундукка турар хайын куяскара кондиционері туттар боламмыт беге ондугай бүтін ыскап егер кистәбит. Бу ыскап уратыда боллагана фасадтара мостаттан потолокка дылы барар, онна сплошной пирогот. Бу боллаган барта кыгылды бітсер, онна обычно боллагана жоннар аллара түнен цокаллачылар, беге боллагана цокаллаваха мостаттан потолокка дылы сплошнойнан барар. Бу скаптар аннарын тутага ме урата битти Валентина. Бу ан тутага эмие устуганнагата бе кахайттаргытта эмие хаста варианы таламмыт бир неделяны быхара буппыт. Анна окончательный вариантка маны кылыппыт. Бу өң тук кабарсар деген эги таллыгыты. Бу боллана латун золото, матовый золото курдук көстөр, более современный. Наха барта капкара эм болбаха, кини боллана отпечатактарын окуда каллар бар хеп. Онна более мынык спокойно разбавляет дыр кара өңө. Онтон оттарга эги бу кара өңө. Бу оттарга ручкалар курдук, ан ручка етчактарын курдук, ручкаларын курдук, би кара өңө туттууппут. Современный.
Бу матабай ду битер глянцевый ду. Глянцевый розеткалар, кинер или олын қалларылар, олин матабай туттудum. Бу эппетин курдук индивидуальное изголовье, манан болан светильниктер туттуппут. Светильниктер боллагана кафель га майгыннылар. Утыяр хоска 2 көрүннәк уаттахпыт. Бу өрмөне оңоруңнине эмбастан кайдак үлән хагалыгыны. Тохан хагалыгыны. Мен боллана кайттыргытты кәсетебин. Киннер бага ханаларыттан, киннер майгыларыттан ingen оны онтон тутугаммын желерин бартын планировкалыбын. Өңнөрү ningen бартын онтон талабын. Санузел бу полана объединенная, постирочная, ванната, ним барты бирге турар. Манна полана эме тастары туттуппут, эме опсы хостор курдук хырдук өңнөрүн. Онна полана кара смесительлери эн туттубакка, манан эме латунный золотаны туттуппут. Бу көмүстөрү полана ан ручкалары нейин гытта бартын майгыннадан ылбыппыт. Бу манан эсе көрүкүдө эме барта мебель. Манан боллана коллекторный разводка тура. Уаннык. Онтон боттунан боллагана херкелебит ахыллар. Манан эмес каптак болар. Раковина бутун болланы лохан кымпыт кең эме манна хэкайдere еген урар бытыгар. Манан болла манна тардардахпыт. Электрическая зубной щеткалах еген боллахана манан интерге еген үшөй бай болар. Онтон соттордор курар местелерин эмие эһиги уратыдык оңа буккутти. Жаннар обычно полотенцесушитель турарачылар. Бии боллагана эстенебитин халыппыт. Манна боллагана обычный крючоктар туралар, онтон бу эстене боллагана теплый болар. Ондан эме регулятордах, анан колбон баран хоттордору, халаттары еген мана ыядакка курар. Өскөтүн санузел гыт кырагас боллагана, онна объединенный санузел боллагана бир өңүнен туттаргыт ордук. Бир өңнөк, но текстурада арас болуун хеп. Очоно ол барта кеңетер. Билигин квартираны өрмөнүрге тох тренд болон турар. Оннак прямо тренд энин ден курдук хох, тогода терген жон билген арас болбут, она стиллер эмен хэл бахтар. Киеха барта индивидуальный болар. Но ваннаны манан турор боллахытна смеситель гытым бу өттүнөн турор баха, боттунан туроргыт ордук. Тогода терген кенники манан болланы биеха перегородка туруга стеклянный, она жактар баттаган эйин сунаргар ванна хигер кирен баран суммакка манна туран эре харазы хунаргар ордук болар кенниха. Онда ди душ эме бу кафелинен барбыт быгылакти. Системата барта болланы эстени хигер барар, он кистенен турар дияка хеп. Вот эме полочкаларда бир биле шампунь, аннук маны туттар бутын бардын эне урталыт. Онна санузелга эн эме бу 2 көрүң оту тардыбыккын белетибит. Оннук бу санузелга болланы эме 2 уаттак болабыт. Подсветка, онна основной өн бар болар. Дегерген үй соғылақ, ол хем болланы бу детский хоспиталыңыр бұппыт. Манық жы площадтағыда, дока бігі бараларын үші байды чоговайтык, чоколайн утыяр хостақ, бары каждый свой уголок тақтыр. Дух ярусна уолаттар өттілері онна маны кіспыт. Уолаттарға есеттінен болланы манан полкалақ, телефонларын, онна розеткалақ телефонлары нейін иделлергер. Онна бу сымнагас перегородкалар деп кетти. Манан буланы мен сымнагас булланы изголовьялакпыт. Оголор эстени бир тас эстени тымны булады. Олеген бихекер дахтына кевер бар булачы. Аны кевер битин буланы билди. Аны кымнагас сыновой панелден оңорор болуппут.
эккинен тарьерга нестенне наха үшөй хоқпулачы. Оле манан сымнатан манан орбут. Валентина бу оғлар қостыргар киндер сынянанларгар анан бу халлан көк өңі туттук деп кетти. Бу жеңер наха манан қаллан көк өң болбаққа зеленоватый өң курдук. Күйоңяқ. От күйоқ, онна қаллан күйоқ бұққоспут өңі болан, боле манық оғы өңін спокойный болар. Үняларга арген. Біз каптарыгар әме мас махатуктупут, боланы үші бай әгерден фирма хамы үші де қағып жакускайга ылдыспынна неген қайыр болақатына лучше әгер фирманнан тутту. Кені болан более качественный болар. Онна фасадтары барта крашенный, ручкалары неме индивидуально полбыппыт. Сөйнен мебелібді неген туғары техническая неген әкәдері бігі скаптар истерiyер кистәйіппіт. Онны кистер болақатына скаптаргыт материаллара үшөй болуыннада. Олхен фасадтары еген бартын крашенный туттаға таппыт МДФ. Олаттарға, онюларгар тахалага маныкара спортивный уголок курдук бар. Она бу тохтара ороннора дуб тен мастаның олут. Хамы кытанах теккайып. Онна түннүк утары лохан столешница оңор бутун уроктары неген масталларгар. Онна ити столешницаны көрдік бүтіне батарея халгына тақсарын көрдік әме әлбәқ жылағыз тәуі деп кетті. Манан халгынар циркулируйдуқтақ олихин бу батарея алларатының бейге меманын жылағыз падын оңор бұппыт. Бу мұнлықтар әме ұскаптақтар ахыллалар бидде мәттуттар хәкеддері онна уруққа. Онна кейхетін оғылар сыненаларгар анан әйге мұкұрдық проекттар әме тұрор бұт деп кетті. Мана проекттарда телевизия рейн көрілі маны пультунан управляйсығына оның күйер мультиктары, кинелері ең көріқтарын әп. Бұ оран боллағына диван күрдік әме тұттылуын әп. Валентина, бу проекттары эрмөн биреметигер турар ордукту бетер эрмөн кенеттенди. Бу маннык проекттардары бастатан туран уже изначально баланных канада того детерген проводтара еген барта учеттанан турар. Скаптары ең қайыбыты әне бартын учеттағып бұд. Светильниктары ең қайдаққан әргене бартын учеттан туран турар бұд. Күнді көрәтшілер бүгінгі сақаға табата хоқ беріге бігі икі қостақ квартира өрімөнің дизайнын көрдерді бүт. Бұ квартираттан күн тақсара, кейрере, әргере барыта көстер. Онуға жа маны дизайнер Валентина Спирова барытын, чочуян, оңырын тағар бұд. Валентина, көрәтшілер бітігер бағағанан. Бағаремете хеха бихи боллана үйебіт тухары бидде кетері жебітін ғостауыт, онна хеха бағаремете табығастақ ремоны. Күнді көрәтшілер, онын күннете бихиге бері бітін көрің, онна олық құтығар тухалақ сүбелері ұлын көрсіқ қадері. Көрсіқ қадері.